The reality wo and God katin kan rai chalar wo ba we ba gang wo de tel magang je men ko gor wo ba ya shuar ge je che wala me rai to da ne pu ko kui lo kui ta me bu ne rai ko ne ngare bu ne rai general utong cha ro lo ne ga dio ne ngwan man gar ta ka lanken we know exactly what ngul ro de men de ya shuar ge je pu rai to dong chia ling kaneti ndor chala pa jude ne pu ngai yen me chi to tin mi chi ni ndara mi chi ko wone chi keralo do de na chin tin and yeah so chi kana di lo ne pu jin tame chi kana tam chi kan benefit me la thok de men di do ta ka tok ching mi chi ko ben tin tok ching do ar chal thia mi chia leng mo tel me la kai tin bat ko la wo men de la ri pu be cher me lar ke wo tong tho pi lo lo ne mangal aba anta ma ka cha ra wo ru de do ro tong me cha ga ro ko de ke yut cha ga cho la ken te cha ra ba ga re ra ke yut we ke je wo dong di ro di ri de ne de ke ben ke patai roi mon ta me roi me cha ko ta ke good confirmation about this but men ba ye assure ke je wo ken ya bur jo ni adorm dung tit dorma chala wek ken kon cha me liang ni dorm dung tit me te ni to ching ne ye chi ben te pu cha yu chwa ga ken ta yu chwa yang ne ken ro ye ga la de wulun tel ma la kai sin chi ga ben pu jin dor ya chwa chang ne ken chang de ti ken me te tin no ma tel kai me te rai de no mo but me la reality as we speak now meterai to da ne ma bo ba ba gwai je be cher kam la ling ko ne wo to bi lo lo ne mangal ko ngar tel le di yin ke ngwa to ne ngai ke bendien ngai ke je wo ngulat ke no ma ne wo ta ma jen kula te ko wo ne ma bara badil ko wor ke je ma miti ke contact ba somewhere else dia la ke wo kan gar kon de ko yot bi kana won ba do bi na kel kara do patai enjena so bi kana won go bi ben do patai this is what we know again exactly me cha ko lim de kana won ko do ke je ke ne ke gar tiene ke group ke ne won kana chi ko ben go dub dang diok o de ko pere lo go dung de ke dub dang diok ka jen gwa to ka chu ye ne kan ngan kon tare dwar kan ko rodien tele da me chang ni de yin kula de ayu chang ni rum ke rum ke e je ne me to de mi di la ni ye wo yen pal loi dan ping te ngai yen e dia te ya je ka yoi me ni te cha je ka ba ju ngal je gwa wo to tele mi chi ko wo ka nya bor jo ja tin ba che gen che mar ra tra chong ram chi loi de kai ti ke chong mi di o de loi du kai ka tha na chi bu ke do ka do ko wo pu na me kor tel tok de kai la lar ge kor tel tok de kai but what I can assure you ma bo ba I do believe bi bom we nuara bi ngai wo jatin so dol malke shora meredier yes chabelar wo shora dier ke wo yes a kor tel kor la lar ge kor tel tok de kai bad men de lar ye ka thode men di kam dolan temme we ge ye ke ta na cha ko nen wo dor cha dor dun tit ko dor kon ngai yen ke tit ko ngwan ne de yin la cha ge ye dor chenga enjena me chi ko chup sene pu cha chwa ka no mo gwe je jen message ngwa che ja ka ke ngani pu wo nei ti me gwa la de wuri chwa lo wulun tele kai me tin a jen be ka pan be dab ka dol ta me chi kana understand ke a gwa bara kaptin ke je ma bo ba gwe je jang chi ko roi la ko ne chiang cha ba la ko la we nuora lo du na bum ngai je wo dol ka tin
dol cha kon me pal pa na ken bum ke pu ko pu je rai lo ko chi mala ne ya la ni won rona wala be tel jang de tin mani gar ma koy was runa kel mo ko do wala re mal be la ro me che de lat wo yi dor ko na wo chana broy wala chana broy en ga luk thang wo ni min bit ga no wo run wo gan pu ta ke roi ne ni shem ka la wo bina bi ka la to ndi cha de la ri me ko ya lo de gwa ra ja ka ngari the last right dong de pai right gran gwa je chang ni 20 minutes ago ken this is how confident I am managing ba cha gwa me na ni chi nya do brar ka chi den trang che brar gwe ke ka wa mu kun ne ka monitor ba ka wo ta ne ka ngari wa mo right now ka tell a problem one thing mi chi ko no gor awo ba ting ko na me kor saban cha ngwak tungwan cha ko be biel ba joni ye wo wen wara ja tin bume chor meridie awo wa ba bi amena nan right ka ne no marial ja tin tamai ngayen mi lede jero tong jantin ngayen mi lede garba ye jatin ngayen mi lede jero mandis gar kos ngayen jantin ngayen mi lede ken gar ko yal ka tele ko chi wutin kan gar di yal raje yi kai tele ram ke ne roi wala chora meridia wain wara jatin awan ke jang on ken ke pik mila learn arato yes jawan gana ken ko gui ken pik na me last chan ke but ko gui ken last chan yes it's true ba dir bes ba on wo na me last chan ke don't want to be ken long but the reality itself again wo no nuor bume nuor ken aloy du na bum wen wara jatin bume kon dol ka tin bum ke bom ke yes gira menan la lar ke je ran menani la gor nu wogan ta me de chotin la gor nu wogan ta me de du mata tin de ne melele ne bat ngai ne me en ta du matina ne ke jam la ro ko kor sha e pa but the reality is this wen wara jatin ka tin ke dol til kwa chi ko tin ma ba runo bitok dol gwa tisina ba gwa changa de diena mo atemeni runa wonyang bi ngai wo ko dol wara ka tin bi ngai wo dol ka tin bumka bi ngai wo kan ya bur juni ka tin bumka bi ngai wo ne me korkos mi chu ko to kon mo ko bom ga nyam ambo me chu ko to kam ke nyam ngai ne tel mi shewo ko wodi ko nuara ke ko nuara ke tay ka mal be ko do nuara benien kel ke ye gwani diala kon taysin be bur kel ke ye ne de kon ta ka america pala lo dun pin a ngai ni je wo meta kon tine rana nang slightly rana nang lawo ngai ni je wo kor kor point de kor tel tok de kai kor bat kan don ci kan ngai kro di no wo ne me kor charan yan la kan ngai kan wo jang nan ke te dia le la ke kan ni ke cheng ngai dan la de yum lele bi abud kamal yene dial ta ka america bi anen kamal yene de kon ta ka afrika wana bar ngai je wo dol bum ke nuora kel bom ci ko dal way kon abum nu kon a chum nu kon ke a chubi ni wo ran woni ci rek mala lar yene chen nuora kel bi anen kamal goro ba ben ci bo toy akan ya larwo ngar ba je ka tele question no more there's no question about it ano chora die kor ankor acham ya ga de gang ankor la gang na but can it all no more kan cha to ni en gen chop dien ni pel do ti dang rew dok ngwa de ko cha mal je ken cho yu cho chi kor no more